Kedam dang phai kunia ciklu ni phai ke ban ni pirthe adang along Sonthan arani mate World Science Day arni pachaton dun si Dokmoka Phongbirik Higher Secondary School pathua klam along ta World Science Day talon dun labangso World Science Day katalon pon anarlo por phai kri sipen sing pon nabangso Sonthan arani katalon pon along te kelangjon Higher Secondary School Jinthong Ronghang Higher Secondary School Sokrakhat High School Phongbirik High School Assamese medium student atum ta chetong dun ti napen kaprek high school along thanbang phia tumta chetong dun si ardi pidum ti lason ji Phongbirik Higher Secondary School along ingdeng trok pen ingdeng krihini an lo charli asomar atum pen Sonthan arani pacheton dun si coronavirus jung cultivation mate inglong arit kikitiki kidney rainwater harvesting pen cenglok penangan ason demo mate kapaklang kon ason si kaprek student at tumaphan kethan kimum dunta kon labangso Sonthan arani ajai mek pining si Phongbirik High Secondary School along katalon dun cenglang yasi puthot aningkan pen ke anso se alir-alon pen katalon ponjia phansi jesik cedang ponpo anparta monenga singkan pen ke kacepate si padopon popusi principal Stefan Timung pen pacheni pon Dokmoka pen Ranong Piripol Daily News. My name is Serling from PP. My name is Rakesh from P. My name is Rosili Gironti. My name is Longomon Vincent. So today we are going to show about the topic of drip system of irrigation. This is water tank, agricultural range, drip tubes, paddy field, in cave, and gardenings and vegetable plants. So this is drip. The supply of water to crops is different in parallel in irrigations. In this system, the water falls drop by drop just in the positions of the roots of plants. It is the best technique for watering vegetable plants, gardens, and trees, etc. It is abundant in region where there is availability of water is poor. The system provides water to plants drop by drop, so that water is not wasted at all. So that's all. Thank you. Thank you, sir. My name is Rudhiundaran P. And her name is Durgawati Sabu. His name is P and his name is Sarkindar. My name is Saurabh Kiran and I'm from 7th Street. My name is Alpha. So here is our model of rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a type of water harvest in which the raindrops are collected and stored for the future use. Rainwater harvest is used for garden, household, livestock, agriculture, cultivation, and other purpose use. So when the rain fall through this tank and the water will store here and the water will go through this pipe and will filtration here and the water will go to the tank and the water will use for the future or for the coming days. And sometime when the rain did not come, we use the rain well water. So that's all. It's mainly practiced by tribal people in the area. Firstly, we need to clear the jungle, and after that, we need to burn the. And after that, we need to cultivate the crops and all. So this is the small explanation of cultivation. Myself, Dokmoka, and I'm from science stream. Myself, Phongbirik Timung, I am from art stream. Myself, Dokmoka, and I'm from art stream. Myself, Kavitar P, and I'm from art stream. Myself, my name is Larsin Togbi. I am from art stream. Myself, my name is Lipson Inki. I am studying HS culture from art stream. Ini dari itu Phongbirik Higher Secondary School along ketengsi World Science ni kepat teaching animkan lah ini lah. Lapan ini lah bangso program along
nili tumalong kado ubi kumpo school student atung nang kipati dun lo mandi exhibition long ditong dun lo lapente student penan parata la kumpo school along lo thandang mandi teacher atung subject teacher atung samne pini labang so nili tuma program along nang kipati dun mandi nang kitong dun lo pini nili tumlong na kitong dun Cintang Rahang English Higher Secondary School lapen Tikelang Yun Higher Secondary School Sokraghat English High School lapen de Phongbirik School lapen de Lun City Mung Memorial English School la humpo pini la bangso long kitong mane exhibition si paklang lo mane science stream science related aputa kai exhibition si paklang kono 6 student class 6 class 7 class 8 class 9 11 class 10 first year la bang fungsi lai kado student fungsi bang exhibition pon paklang pon ilitum au somat kisman la science of importance to thak chini ne la si lahai kado alam somat pon awareness ke bandia fungsi tum in kasong sayang dingete ili tum pa pihi akhai mate inglong so akhai tum chini ne do piklang mate kasi lasom ta program ti dang utang te itu mo somata penangan kachini dunji kasini mata kasi chini ligang tu mate chini ligang tu bang ke kado wi educational institution tame lang so na side son pat মই Phongbirik High Secondary Schoolor science teacher হওঁ আজি 10 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজ্ঞান সমাৰোহ ও প্ৰদৰ্শনীৰ অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন আগবঢ়াইছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টসকলে আগ্নেয়গিৰিৰ উদ্গীৰণৰ বিষয়ে কিছু সম্যক জ্ঞান দিছে আমাৰ ষ্টাফৰ 2-3জনমান ছাৰে ভূমি সংৰক্ষণ তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ভূমি বায়ু আৰু পানী প্ৰদূষণৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে আলোকপাত কৰিছে ৰেইনফল হাৰ্ভেষ্টিঙৰ ওপৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলে আলোকপাত কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সুন্দৰ মডেল তৈয়াৰ কৰিছে জুম কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টসকলে খুব সুন্দৰকৈ আলোকপাত কৰা দেখা গৈছে ড্ৰিপ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ জলসিঞ্চন কেনেকৈ আমি কৃত্ৰিমভাৱে খেতিপথাৰত পানী যোগান ধৰি শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ক্লাছ 8ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰকৈ আলোকপাত কৰা দেখা গৈছে কোভিড-19ৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে সুন্দৰ পদক্ষেপেৰে তেওঁ ক্লাছ 11ৰ ষ্টুডেণ্টসকলে এটি সমীক্ষা তৈয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মডেলটো বহুত আকৰ্ষণীয় হৈছে উদ্ভিদৰ খাদ্য কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে তাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ সালোক সংশ্লেষণৰ ওপৰত ক্লাছ 6ৰ ষ্টুডেণ্টসকলে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনমূলক মডেল তৈয়াৰ কৰিছে ক্লাছ 6Bৰ ষ্টুডেণ্টসকলে বিদ্যুৎ বৰ্তনীৰ ওপৰত তেওঁলোকে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে তাৰোপৰি ক্লাছ 6Aৰ ষ্টুডেণ্টসকলে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী আৰু কুপৰিবাহীৰ ওপৰত তেওঁলোকে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক মডেল তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সদৌশেষত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টসকল আৰ্টছ আৰু ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টসকলে আমাৰ যকৃত কিডনী এই সম্পৰ্কে সুন্দৰকৈ আটকধুনীয়া কৰি এটি মডেল তৈয়াৰ কৰিছে টোটেল আমাৰ আজি প্ৰদৰ্শিত প্ৰদৰ্শনীৰ সংখ্যা হৈছে 11টা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অশেষ কষ্ট ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে বহু মূল্যৱান সময় খৰচ কৰি এই প্ৰদৰ্শনীমূলক মডেল তৈয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ Phongbirik Higher Secondary World Science Day buka tanong nili tumay school long dan setani ko sumarwa ito la penda pinangan asol nili tum thekon long akimi kimi ahon ni ke patlan ko mati science ahi sumar khona ning kirun pot
lapu hai hai dukong mo la sini lu tumo somar si tami lan su se mo kibang jilaning kan ku si tami alang dikunta aning room content la apuan su se bori phone ko adoption. We are using a simple model because we are making in a low budget. So it's a simple model. So what is volcano eruption? Volcano is nothing but it's a rupture in the crust of planetography mass object. So such as Earth. Earth is also a planetary object. So such as Earth that allows the lava heat, the hot lava, the hot gases and the volcanic ashes from the magma that is below the surface of the earth, the magma. So it happens due to the pressure, the plate tectonics. It used to call plate tectonics. It may be diverging or it may be converging. So it is mostly happened in the mid-reach ocean, for example like Atlantic. Hawaii Island. Yeah. In Atlantic Ocean, it used to form the volcano. It formed by diverging plate tectonics, and in Pacific, the volcano it's formed because of the converging plate tectonics. So to show this, we are using the color, mix the holy color that we are mixed with water, and for the bubbles we are using the And Dettol, hand wash, Dettol with water, which is base in terms of this, and here this is Eno. We are using Eno because it is the best way to prepare to make the lava like volcano. So we are using Eno because the chemical composition it's almost same with the baking soda, but in here the chemical composition is sodium bicarbonate, sodium carbonate and citric acid. So as sir said, neutralization reaction, acid and base, it reacts, it produces water. So now we are going to show a demo. Let me put this one. This is color and this is for the bubble. And this is the soda. So this is how the volcano erupt. and the temperature is almost from 700 to 1300 degrees Celsius, which is unbearable for the human being, plants, or anything to survive. So tame science stream kakuli ke non het thakla non puta full fledged kalila kitani lo tom admission long pen asau ka sik sarbo karbi student atum ke behekoi mane science ka charli jiban mane aning hang o bang beda nasi kapre si charli aning hang sita la sone kapre bang ke bang boy piklo la si non bang ke ni tom la so division mane ke paklang kon ke science akum handa charli lote pe ko pi ko angli jima lahai bang mohet kado beda chini lo la science ka charli ji phat ke pat hek ji ani pa hang ji ke parung ji la so phan se ni le tum la so exhibition bi lo la se kado we kar beng lo arat kar bia khayara tum handa ni li sia message poning tu la so message bang la pulo je ili tum le pe posi science charli tum bang beda na lasi feriere redma lasi science long ta sung uge kalilo joy sung selo kado wista chi homan no me thang la so posi la so a message ban ge ani parungji la science atum handa ban parungji la lo lasi bihe ko ni to my school bang ta non het ning kan isita belang science stream admission da subo penil to ma sar penil tum cheng mai lo la has abang sar nang claim pi thek sumara tum han aning ke parung ji phan laso ke claim di theka potni le ton pal sar kemung sar pala churo parlo la bende khopor mi la tum ben kado we staff na so school long staff doan la ke chara chitu dun don handa churo parlo la sini le bang so message bang si an pi ben